Nangu omunye umbuzo obuya ku ngicabanga ukuthi ngu-CCA. Yeah, ngu-CCA. Lilian. uLilian uthi yena wenza I'm sure kwelinye college lapha e-UK wenza i-degree yakhe ye-IT and uhlangane nombuzo esikolweni e-university yakhe ombuza athi explain abhale kulezi zinto ezimbili i-Obiquitous computing ne-calm computing. Okay ke bengishilo ukuthi ngizothinta i-technology le engathi ncane kakhulu nje kakhulu esisebenzisa emakhaya, kodwa ke ngenxa ukuthi ubuzile lokho ngizokuphendulela. Ngiyabona nje umuntu ofuna usizo lento zesikolweni ngizokuphendulela ngokuexplainela ukuthi kuhamba kanjani. Ubiquitous computing kusho ukuthi ama-computer njengoba bengishilo uvideo lokuqala ngiyazi mhlawumbe kwelinye video kowabona kwamanye ama-video ngisisho ukuthi i-computer isikhona nje indawana yonke, isikhona emotweni, ikhona nakuphi. I-Obiquitous computing kusho into njengalezo kuma-ATM i-computer nakuphi i-computer, ukuthi nje sinayo indawo yonke. I-Obiquitous computing ukuthi noma asinanzeleli nokuthi sinayo, sisebenzisa i-computer, ikhona nje indawo yonke. So that term means khona lokho ukuthi i-computer sikhona without us really realizing ukuthi sisebenzisa i-computer. And yona le ngoba ubuza into ezimbili ama-terms amabili i-Obiquitous computing, ngawunikeza lo ukuthi isibonelo esinye se-Obiquitous computing yiyo ke le i-ATM la udraw khona imali. Uyaya nje laphana wena into oyinakile imali ezophuma le card oliphethe ukuthi likhishwa yini, ukukhawuntela imali, ukubalela imali, lokuthi kwasala imali e-accountini asikaze sikucabanga. Wona mawuhloma ikhadi wafaka iphini imali yaphuma, wathatha i-£20 yakho waphuma wahamba, uqedile ukuthi yini enzakaleyo noma kunomuntu ngemva komshini laphana ukubalela imali noma yini awukunakanga konke lokho. Yiyo i-computer. So i-computer ekhona nje indawo zonke kodwa singayinakile nje singanandaba nayo, igcwele indawo yonke i-computer. Angazi ukuthi ngingakubekela kanjani ngesindebele, kodwa kusho ukuthi i-computer ngama-computer agcwele indawana yonke la emhlabeni esiyowasebenzisa nsuku zonkana nje, kodwa singalayo singanakho engqondweni ukuthi sisebenzisa ama-computer. Ngoba siyafika mawusuka lapho e-ATM ngifuna ukuyafika endlini ngihlale e-computeni yini, awazi ukuthi usuka e-computeni. Uhlala ubhadala ebhasini, umshina webhasi ukubalela imali, awazi ukuthi usebenzisa i-computer. Uze uyefika endlini bese uhlala kweyakhe i-computer bese uthi usuke e-computeni, awazi ukuthi you've gone through 1000 other computers uzofika kweyakhe endlini. So i-Obiquitous computing ke leya. Bese siza ukusubuza i-calm computing. From the word elithi calm lisho ukuthi okuthuleyo, okungananzelelekiyo. Ucishe ukuhambelana nayo ke Obiquitous kodwa kuhlukene. I-calm computing ile computing ongayisebenzisa ingakudrawela nge-attention, njengokuthi uhleli nje emotweni, i-temperature phandle uyadrive ekuseni lapha ngaba njengawo use-UK kanje kuyabanda, i-temperature ingabo minus something degrees. Imoto yakho vele nje utshela ukuthi temperature izigedele i-temperature ukuthi ngabo minus 6 degrees noma uthini, izenzele yonke into le ungayicelanga wona, ungafithizelanga ukuthi wathi unipress ngibone i-temperature. Konke lokhana ke i-calm computing, i-computer ikwenzela umsebenzi wakho, ukwenzela izinto ozidingayo, ingazange ukususe wena entweni oyenza, ingazange ukudisturbe. Ikwenzele into enyo kade ungayenza ngezinye indlela, kade ungafanele ukuthi uyekufika laphana ufithizele laphana kumbe ubhalele laphana kumbe wenze kanje ukuthi uzuyithole, but ikwenzele ithule, ikwenzele izukunikeze i-result, unikeze umphumela ungazange wena wenze lutho. Ingazange mhlawumbe uyadrive vele awuzange vele uphuma endleleni kumbe wenzeni kumbe uphumisa imoto, uzihambela nje. I-computer yakwenzela yonke into okufanele ungade ungayenza ngezinye indlela, kukudala kade ungayenza ngezinye indlela, umisa imoto kumbe wenzeni, but i-computer ikutshele ikwenzele wena ungananzelelanga, ikwenzele ungazange uyicele.
ikwenzele nje yona i-calm computing. I-computing i-service, i-calm computing i-service ekwenzela ulutho ingazange ukudisturbe, ingazange ukukhiphe endleleni nento neyenzayo. I-calm computing yena leyo. Ake sithi endlini, uhlala endlini njengathi la kubo Europe kuyabanda, ule bathi yini la i-heating yasendlini oyisethayo manje akhona manje alalela i-temperature ukuthi kubanda okungakanani, ukuthi bathi i-thermo air conditioning noma bathi yini ikhona enye ekulalelayo ukuthi phandle kubanda okungakanani, ibise ukufudumezela indlu ngendlela ofuna ngayo. Makushisa ikubandisela, ungazange nguye wena uyecela ukuthi ungazange uyefithizela lapha ufithizele lapha, ulalele nje ikwenzele yona. Yiyo ke le calm computing. I-computing esifundile kakhulu ukuthi ikwenzele izinto zakho ungazange wena ufake i-effort kakhulu, ungazange usebenze kakhulu. That's how computing is gone. Isi-advanced computing and I wish you good luck ku assignment yakho leyo, kuphepha lakho libhalayo. And ngubhalele email yakho ngesilungu ngendlela engicabanga ukuthi kuzokusiza kakhulu embuzweni wakho. Ngaku explainela ke in detail, ngawunikeza lama example, ngaze ngathinda leyinye i-computing ekhona khona abathi tangible computing, le persuasive computing ofanele ukuthi ngabe ihamba nazo lezo ziqambileyo. Kodwa ke ngubhalele ke u-email yakho ngakwehlukanisela ngazo, ngakubonisa ukuthi uhamba kanjani. Kodwa ke into ebalulekileyo ngiphendulile la ku video umbuzo wakho owubuzileyo phakathi kwe-Obiquitous computing le-calm computing. Njengobuzo nje i-calm computing vele isho khona lokho ukuthi i-very calm, ayikuhlukumezi kakhulu, iyazenzela nje izinto wena ozifunayo ungayicelanga, ulele nje uzilalele laphana i-computer ikwenzele yonke into. And yikho ke la ama-computer sesiyakhona, I think ngeminyaka eyi-20 40 ezayo nje hayi abe sebesiphakamisa sise bathroom isenzela yonke into. Indlela hamba ngayo ama-computer, ngendlela engibona ngayo i-technology lokisiya isiya ngokuthuthuka, and iyathuthuka ke manje ke very fast, hamba ngesikhulu isiqubu. Kudala nje bekuthatha isikhathi eside ukuthi bakhiphe lokhu. Manje ama-company simanengi, nabantu abasewafundile sebebanengi, ama-computer sebewafundile, sebezenzela ama-software, sebezenzela lokho. So ke sisithola ukuthi so kuba khona okuningi okusha okuvelayo, and sokutholakala kalula ngathi ngentengo ephansi, nge-cheap price. So yikho kwenza ukuthi ama-computer abe maningi. Impilo nje singama-computer, i-Obiquitous computing leyo impilo nje singama-computer. Noma usiya kuphi i-computer, noma usiya lapha mawudrive emgwaqweni kunento ekutshelayo ukuthi umgwaqo nje u-congested, kugcwele i-traffic, divert ubhode uhambe kanje, usehlathini nje akunamuntu lapho, kodwa naliya ibhodi selukutshela ukuthi umgwaqo nje phambili kunje. Ucabanga ukuthi ibhodi liyalitshela ubani ukuthi umgwaqo phambili kunje? Yi-Obiquitous computing ke leyo. I-computer sikhona everywhere, asinanzeleli, sinjengezihlahla nje, asayinanzelela, asayinaki ukuthi kambe sibuze ukuthi yenziwe yini, ukuthi kwenziwe yini lokho kuze kuvelela phana sibe kwazi. That's Obiquitous computing, le calm computing leyo. Ngiyabonga ke Sisi and Lillian, I think uphendulekile. All the best ku assignment yakho, and ungathandabuzi, ubhalele imibuzo mawukhona kunye ungabe uyakuthola ukuthi uyakuhlupha phambili, usibhalele futhi ku-email enale ubuza mina, buza thina @gmail.com, buza thina @gmail.com. uthi qaf ngamafitshane ngendlela naleyo ubhale ngayo lo mbuzo wakho. Ngithemba ukuthi uphendulekile. Sekufisela inhlanhla sonke la, mhlawumbe ngeminyaka ezayo uzobusula kulolu hlelo usuphendula abanye. And siyajabula ukuthi sibe baningi abantu bakithi besintwini, kakhulu bakithi eMandebeleni abangathi balandela i-technology. It's the way to go. Impilo manje isingayo i-technology leyo, so siyabe sisibaningi. Siyabonga kasisi, balelani la ku-email yethu buzathina@gmail.com, buzathina@gmail.com. Siyenza konke okusemandleni ethu ukuthi siliphendule ngendlela esizwisisa ngayo, la ngendlela esazi ngayo. Njengoba ngishilo ngathi uma kusehlule noma singazi siyadlulisela phambili, noma sikutshela ukuthi hayi lokhu ke kusehlule asikwazi ukuphendula. Siyabonga.